бо муҳимтарин хабару гузоришҳои рӯз барномаи иттилоотии пайхом аз телевизиони симои шаҳри Панҷакент манзуратон аст. Ассалому алайкум. дар толори хурди мақомоти иҷроияи маҳаллии ҳокимияти давлатии шаҳри Панҷакент бо иштироки намояндагони мақомоти иҷроияи маҳаллии ҳокимияти давлатӣ, прокуратураи шаҳри Панҷакент ва дигар масъулин вобаста ба мавзӯи худкушӣ, хушунат дар оила ва дигар масъалаҳои дохилрӯз бо фаъолони соҳаҳои гуногун мулоқот баргузор гардид. дар мақомоти иҷроияи маҳаллии ҳокимияти давлатии шаҳри Панҷакент оид ба масъалаи пешгирии худкушӣ ва суиқасд ба ҷони худ ҷаласа таҳти роҳбарии муовини раиси шаҳри Панҷакент Парвина Нақибӣ ва намояндагони прокуратураи шаҳри Панҷакент баргузор шуд, ки дар он мудирони шӯъбаву бахшҳои мақомоти иҷроияи маҳаллии ҳокимияти давлатии шаҳр, роҳбарони муассисаҳои таълимӣ, ташкилоту корхонаҳо, имомхатибон, раисони маҳаллаҳои шаҳр иштирок намуданд. ҷаласаро муовини раиси шаҳри Панҷакент Парвина Нақибӣ оғоз намуд. ёрдамчии калони прокурори шаҳр Манижаи Саид Икром пешниҳоди прокуратураи шаҳри Панҷакентро вобаста ба худкушӣ ва сабабу шароитҳоеро, ки оқибат ба худкушӣ оварда мерасонад, маълумот пешниҳод кард ва таъкид намуд, ки ҳарчанд масъулини шӯъбаи кор бо занон ва оила, шӯъбаи маориф, бахши кор бо ҷавонон ва варзиш, бахши дин, танзими анъана ва ҷашну маросим дар асоси нақша чорабиниҳои таҳия намуда як қатор корҳоро ба иҷро расонида бошанд ҳам ҳанӯз дар фаъолияти онҳо камбудиҳои зиёде ба чашм мерасанд, зеро чорабиниҳои гузаронидашуда дар ин самт таъсири мусбии худро расонида натавонист ва дар натиҷа тамоюли зиёдшавиро пайдо кард. қайд гардид, ки сабаби асосии ҳодисаҳои даст ба худкушӣ задани занон ва духтарон бештар бемории рӯҳӣ, зӯроварӣ дар оила, никоҳи бармаҳал, пас задани шаъну шарафи онҳо аз тарафи хешовандон мебошад. ба роҳбарияти шӯъбаи кор бо занон ва оила дастур дода шуд, ки камбудиҳои дар фаъолияти ин соҳа ҷойдоштаро ислоҳ намуда, барои пешгирии ҳодисаҳои нохуш чораҳои зарурӣ андешида шавад ва дар ин самт ҳамкориро бо раисони маҳаллаҳо, ҷамъиятҳои деҳот, ҳуқуқшиносон ва фаъолон хуб ба роҳ монанд. ҳамчунин равоншиноси ташкилоти ҷамъияти занони Шарқ сухан карда изҳор намуд, ки дар ташкилоти ҷамъияти занони Шарқ маркази дастгирии занон фаъолият мекунад, ки дар он ба ҷабрдидагон кӯмакҳои ройгони ҳуқуқӣ ва равонӣ расонида мешавад. дар ҷаласа ҳамзамон чанде аз иштирокчиён низ фикру андешаҳояшонро вобаста ба пешгирии худкушӣ ва зӯроварӣ дар оила баён намуданд. дар ҷамъбасти ҷаласа муовини раиси шаҳри Панҷакент суханронӣ намуда қайд кард, ки мақомоти иҷроияи маҳаллии ҳокимияти давлатии шаҳри Панҷакент дар самти пешгирӣ ва мубориза бо ҳодисаҳои нохуши худкушӣ ва суиқасд ба ҷони худ бо шаҳрвандон корҳои фаҳмондадиҳиро ба роҳ мемонад. ҳамзамон оид ба пешгирӣ намудани омилҳои даст ба худкушӣ задани шаҳрвандон ва бартараф намудани падидаҳои номатлуб андешаҳои худро иброз намуда, барои ислоҳи камбудиҳои ҷойдошта ба масъулин дастуру супоришҳои мушаххас дод. гузориши Сабрина Акрам ва Башо Ҳусайн Солиҳов. аз тарафи шӯрои шаҳрии ҷанговарони интернационалист бахшида ба рӯзи Конститутсияи Ҷумҳурии Тоҷикистон, рӯзи Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон ва рӯзи парчами давлатии Ҷумҳурии Тоҷикистон чорабинии тарғиботӣ ва ватандӯстӣ ташкил карда шуд. мутаваҷҷеҳ бошед ба гузориши хабарнигорони мо. мавриди зикр аст, ки шӯрои сарбозони интернатсионалисти шаҳри Панҷакент бо роҳбарии Алибой Баротов ҷиҳати баланд бардоштани тарбияи ҳарбӣ ватандӯстии наврасону ҷавонон ва ифтихор аз ватани соҳиби истиқлоламон тадбирҳои ҳадафнокро амалӣ месозад. бахшида ба рӯзи Конститутсияи Ҷумҳурии Тоҷикистон, рӯзи Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон ва рӯзи парчами давлатии Ҷумҳурии Тоҷикистон, сарбозони байналмилал дар ҳамкорӣ бо ширкати рахш таксӣ дар шаҳри Панҷакент тавассути хиёбони марказии шаҳр ҳаракати нақлиётро бо шиору овезаҳо ва парчамҳои давлатии Ҷумҳурии Тоҷикистон ташкил намуданд. корвони нақлиёти тарғиботӣ аз назди кохи фарҳанги шаҳри Панҷакент то мавзеи Қавола ҳаракат намуда, дар қалбҳои мардуми диёр ва хоса наврасону ҷавонон эҳсосоти ватандӯстиро баланд бардоштанд.
روزی کنسیتی تاجیکستان مبارک شد. همه وقت کوشش میکنیم که تاجیکستان صلح و امانی پیدا باشد. تاجیکستان همه وقت با پیش. با تشکیل این چاره‌بینی سربازان بین الملل باری دیگر به جوانان تاکید کردند که آنها باید وطن عزیزمان تاجیکستان صاحب استقلال را دوست دارند برای حمایت مرز و بوم وطن، چون پدران و بابایان خویش که در جبهه‌های جنگ بزرگ وطنی و نبردهای افغانستان قهرمانی‌ها نشان دادند با مهر و صداقت آماده باشند و همچون پیروان پیشوای ملت در امن و ثبات کشور و آبادی دیار باستانیمان سهم ارزنده خویش را گذارند. برنامه را ادامه می‌دهیم. در دهه کوسه‌تراش با اقدام ساکنان سخاوت‌پیشه جماعت دهاتی کوسه‌تراش و سهم صاحبکاران ساختمان بینای نو مکتب ادامه دارد. ادامه این موضوع در گزارش دیگری برنامه توجه نمایید. با اقدام ساکنان دهه کوسه‌تراش جماعت دهاتی کوسه‌تراش مساعدت کارخانه مشترک زرافشان و صاحبکاران سخاوت‌پیشه در دهه کوسه‌تراش قدیمه بنیاد مکتب زمانوی با افتخار 35مین سالگرد استقلالیت دولتی جمهوری تاجیکستان با مرام ادامه دارد. حالا قبط یکم بینای مکتب بنیاد گردیده در اینجا کارهای بامپوشی در عرفه انجامیابی قرار میگیرد. یکی از تشبسکاران اقدام بنیاد این مکتب ساکن دهه کوسه‌تراش سلطان بابا میرزایف اندیشه هایش را به ما چنین بیان کرد. تصمیم گرفتیم که یک مکتب نو را در دهه قشلاق کوسه‌تراش در گذر سای آبدار که قریب 3.5 کیلومتر از این مکتب تا اون مکتب بچه های مایده می روند. راه ها خطرناک است. همین مکتب را به تیزی ساخته به جشن 35 سالگی استقلالیت دولتی جمهوری تاجیکستان و ساخته به استفاده دهیم. مورد ذکر است که در بنیاد مکتب نو ساکنان سخاوت‌پیشه حاجی بوریبای، حاجی سنگین و فرزندانشان همطرفه کمک می‌رسانند. با اقدام آنها برای بامپوش کردن قبط یکمی بینای مکتب 12,000 سومانی مبلغ جدا گردید. همزمان ساکن دهه پرویز قربانبای تصمیم گرفته است که تعمیر داخلی یک سنخانه را به عهده میگیرد و همه کارهای تعمیر و آبادانی را پورا به انجام میرساند. او در این باره چنین اطلاع داد. اولا السلام علیکم همشهریان عزیز، همه شمایان را در این سال 35 سالگی استقلالیت تبریک و مبارکات میگویم. من امروز با تشبث پیشوای معظم ملت محترم امام علی رحمان در دهه نو بنیاد کوسه‌تراش مکتبی نو بنیاد کرده ایستاده‌اند. این مکتب در طول 6 ماه است که من این یکم آشانه‌اش را با تشبث بابا میرزای سلطان و همدیارانمان و برادران نزدیکشان هم و با نمایندگی کارخانه مشترک زرافشان همین بنا را راست کردم. امروز آمدم به من همدیاران ما، من در این مؤسسه با سن سال خرد و کلان خدمت کرده ایستادند. همه همین با تشبث نمایندی پیشوای معظم ملت رجب احمدزاده و نماینده پرزیدنت در شهر پنجکین خالقزاده عبدالخالق همین ساختمان و پیشروی همین کار با تشبث همین ها می باشد. ضمن گزارش سرور مؤسسه تحصیلات میانه عمومی رقمی 75 دهه کوسه‌تراش شایان علی محمد بنیاد مکتب را در دهه
پیشینه کوسه‌تراش برای کودکان، آنهایی که در سن‌های ابتدایی تحصیل میکنند، خیلی مهم ارزیابی کرد. من شایان علی محمد، دیرکتور مؤسسه تحصیلات میانه عمومی رقم 75. من امروز در ادامه کارهای ساختمانی در مکتب نوبنیاد کوسه‌تراش بالا حضور آوردیم. یک وای هست که میگویند به هر کاری که همت بسته گردد، اگر خاری بود گلدسته گردد. واقعا در اینجا بنیاد شدن مکتب آرزوی چندین ساله خوانندگان و آموزگاران همین دهه بود که میخواستیم شاگردان ما هرچی زودتر در نزدیک به محل زیستشان صاحب مکتب باشند. همینطور ساکنان دهه کوسه‌تراش تصمیم گرفتند که با مساعدت انسان‌های نجیب و سخاوت‌پیشه قبط اولی این بنا را پورا به اتمام رسانیده، برای بنیاد آشیانه دومی آن تمام جهد و تلاش‌ها و امکانیت‌ها را روانه می‌سازند. باعث افتخار است که ده‌ها جوانمردان شهر و دهاتی پنجه‌کند با امر دل و افتخاری وطنداری به صف قوه‌های مسلح جمهوری تاجیکستان شامل شدند. در این باره ختم کرده فاکولته زبان‌های خارجی دانشکده آموزگاری تاجیکستان در شهر پنجه‌کند ساکن جماعت دهاتی ماخیان میرزا بوشیف عبدالواحد اندیشه‌هایش را چنین بیان نمود. متوجه باشید. من میرزا بوشیف عبدالواحد هستم از شهر پنجه‌کند. آرزو داشتم که بعد ختم دانشگاه با خواهش خودم و خدمت حربی جمهوری تاجیکستان اشتراک کنم. این آرزوی من بود. من میخوام صادقانه خدمت کنم و اون نفرایی که در اینجا جوانانی که هستن گفتنی هم که با خواهش خودشون و صف قله‌های مسلح جمهوری تاجیکستان خود را حاضر کنم. من شخصا خودم این آرزوی من بود که بعد ختم دانشگاه با قله‌های مسلح جمهوری تاجیکستان خدمت میکنم. این آرزوی من، پدر و مادر من راضی هستن. همیشه میخواهم که با وطن خود صادقانه خدمت کنم. ادامه برنامه اطلاعاتی پیغام. امروز در شهر و دهاتی پنجه‌کند با استفاده از هوای مساعد جمع‌آوری سبزی با مرام ادامه داشته. کشاورزان نیت دارند که تا آغاز سردی‌ها تمام حاصل باقی مانده را به تلف جمع‌آوری نمایند. همچنین در اینجا به ذخیره محصولات کشاورزی نیز توجه مخصوص ظاهر کرده می شود. سال جاری طبق حساب‌های آماری کشت زراعت‌های کشاورزی در همه شکل‌های خوجگیداری شهر پنجه‌کند 29013 گکتار را تشکیل نموده است. از کشت گذرانده شده 9829 گکتار غله‌دانگی‌ها، 4332 گکتار کارتوشکا و 3003 گکتار را سبزوات تشکیل می‌دهند. در جمع‌آوری حاصل 64400 تonna کارتوشکا و اطراف 92000 تonna سبزوات الکی جمع‌آوری شده است که امروزها برای با مقصد در فصل زمستان و بهار کم کردن نرخی سبزیجات و کارتوشکا در 6 سردخانه‌ها نگهداری می‌شوند و غیر از این ما بیشتر از 44 گرمخانه‌ها هم داریم که برای در فصل زمستان تامین نمودن با سبزیجات تازه و سبزیجات دسترسی داریم و دهقانان همیشه برای غنی گرداندن دسترخوان هموطنان ما کوشش می‌نمایند و در آینده نیت داریم که برای زمینه گذاشتن در حاصل سال 2024 زمین‌ها پرره شدگاری تیرماهی شوند و آماده به بهار سال 24 و کشت موفق زراعت‌ها نائل گردیم. یکی از سبزیجاتی که کشاورزان با کشت و پرورش آن مشغول می‌شوند این سبزی میباشد. سبزی از اساسی ترین محصولات در ثبات استعمالی هر روزه بوده، معتدل نگاه داشتن قیمت آن از زحمت‌های کشاورزان میباشد. حالا باشد خوجگیداران و کشاورزان شهر پنجه‌کند با جمع‌آوری حاصل سبزی مشغولند. خوجگی‌های دهقانی و دیگر کشاورزان شهر پنجه‌کند سبزی را عادتاً در کشت دوم بعد از جمع‌آوری حاصل یکم می‌کنند تا آغاز سردی‌ها به ثمر میرسد. در شهر پنجه‌کند سبزی را عادتا همچون کشت دوم و سوم میکارند و
ҳамин гуна пеш аз оғози сардиҳои зимистон ҳосили онро ҷамъоварӣ менамоянд. имрӯзҳо дар замин ҳосили он фаровон аст ва ҳамин гуна фаровонии ҳосили он имкон додааст ки нархи ин намуди маҳсулот дар бозорҳои кишвар низ мӯътадил нигоҳ дошта шавад ки ин аз заҳмату талошҳои кишоварзон дарак медиҳад. кишоварзони деҳоти халифа ҳасан бештар ба сабзикорӣ машғул буда, айни ҳол бо истифода аз ҳавои мусоид ҷамъоварии ҳосил бо маром идома дошта. кишоварзон ният доранд ки то оғози сардиҳо тамоми ҳосили боқимондаро беталаф ҷамъоварӣ намоянд. ҳусейну солеҳ деҳқон, мани кишти такрори якумаш гандум, дуюмаш мана зарҷома кордем, кишти такрорӣ мешуд, 500 сентенери гирфта вай каросагем. зиндагомона мо апишти мана ҳамин деҳқониҳомоя гузошт. мана бо авваи худомо зиёдиша бозор бурда мефурӯшем. ҳамчунин сокини деҳоти суҷина обиҷон юсупов, раҳбари хоҷагии деҳқонии зуҳриддин, дастуру ҳидоятҳои пешвои муаззами миллат муҳтарам эмомалӣ раҳмонро сармашқи кори худ намуда, имрӯз дар хонаи худ дар баробари дигар маҳсулот зиёда аз 100 тонна пиёз захира намудааст. хоҷагии деҳқонии ӯ дорои 3.5 гектар замин буда, кӯшиш менамоянд ки онро самараноку мақсаднок истифода бурда, аз ҳар қитъаи он аз 2 то 3 ҳосил ба даст оранд. чунин захираи зиёди маҳсулот дар дигар хонаҳои сокинони шаҳри Панҷакент низ мавҷуд мебошад. далери бозор, Исмоил Холов, шаҳри Панҷакент, ахбор. шӯрои ҷанговарони интернационалисти шаҳри Панҷакент бинобар вафоти нобаҳангоми сарбози байналмилал Баҳриев Камолиддин андӯҳгин буда ба аҳли оила ва пайвандони шодравон ҳамдардӣ ва сабри ҷамил мехоҳанд. бинандагони гиромӣ, ин буд барномаи иттилоотии пайғом. то барномаҳои навбатӣ саломату сарбаланд бошед. хайр.